Hatu belai ui je ke Iran, ku belai shibun epic subscribers baru kita jusu terapan page video sa kini channel Storyteller London. Kathma Israel Persia Lebanon, Kathma Israel Amerika Persia Iran. Shwaya kasnam shia Jarkand ispa Leibsan, ka Iran kadang day ke Persia. Ngilaban syam arpukandai hadu laipulaisin. Ya ka kentien Persia ka Bible. Ngilaban syam nyopau hadu nyopu arsin. Ya ka Lebanon ka Bible. Arajar lais pa hadu arajar sans pasin. Ya ka kentien Israel ka Bible. Hang ni ngilaru ban kelibat ban jubab. Hatu lasyam neem ya ka Amerika ka Bible. Ka jubab ka basyai kadai. Walau syam la thought direct ya ka Amerika ka Bible. Henry ki start Bible ki pensyong nungrim ya ka Amerika haki sengi ki bakado. Daga ba pensyong nungrim na ka kitab jing pau kat lai bat kat nyo kalnong. Kilai teli kiri ka Lebanon ka Iran bat ka Israel kidai ki bapau bah ka Bible. Komda bantip kambha bat kambni achusu syapang keruiran. Tongin ya pai syaki kulong kuma jong keri Persia. Ya keri Persia la tibru kum kesnong udanial. Udanial usong usah Persia. Namar kajing syaring meraun na Jerusalem Syababilan. Hausim Nebuchadnezzar nadu baudang kena samla. Hakumba kisnam rius pasan bisi. Udanial latrai hapo kahima Babylon. Wat hadin jong ka jengkalam jong kahima Babylon. Hausim Cyrus ka Persia. Kasnam sanspa lai pokondai bisi. Udanial udang yai peteng banlong. Uhe jong kahima Persia. Usim bakrau tam jong kahima Persia. Usim Cyrus bakrau. Bad bala buram yu. Kum ubala pensle do blay. Laisem haka kitab jong Isaya. Nang tau sim Darius bakrau lani Darius the Great. Lato haka kitab Ezra. Hagai bad Sakaria. Nang tau sim Xerxes lani Ahasuerus. Lato haka kitab jong ka Esther. Nang tau sim Artaxerxes. Lato haka kitab Ezra bad Nehemiah. Kita yanang gede kisim Persia. Balato haka kitab Bakut ke Testament kebarim. Nang ta kibriu ki bala jedublay ha Persia. Kum ka Esther. Mordekai ki riustat narimingi. Nari Persia ublay ulasay yusim Cyrus bakraw. Banjab ya kahima Babylon. Haka Testament kebatamay ublay ulajid ya kilaingut kinong Persia. Banlong kinong lejngo, kinong lej ais ngobha. Bat kinong ra ya ka kubor, ya ka jingka. Lani ka jingwan long briu, ka jong Jesus Christ. Hagani ka sla persay. Ha Bethlehem, Judea. Ublay uladan berlapendap ya ka plan ya ka ri Persia kita berim. Ban pelan merau ya ki kun Israel. Bad ban taipat ya ka tempel ke baar ka bala syak penpra. Haka Testament ke batamay ublay ulasyem ya ki laingut. Kinong Persia banlong ka kubor ka bakraw. Siya ka pertay baro kaway. Ya ka jingwan long briu. Jong Jesus Christ. Haka kitab bari ublay ulait barula aibor ya ka Iran. Haka kitab ka batamay ublay ulay ka jing start ya ka Iran. Ka mission ka jong ublay ya ka Iran. Kampat kot. Namar kadang ap ban penurlong. Kadkum ka jing to hakis ngi ki bakado. Parlok sa comments. Next. Ladap stunadi ke channel juga saya tu lagi parok jongpi. Ladap him stunad saya tu inga. Storyteller London.